تماشاوانên hêja. Wekî her gavê me dixwast dîsa bêjin dema we xweş lê mixabin dema me nexweş e. Em di demek zehmet re derbas dibin. Rojên bi keraset û felaket re derbas dibin. Hefteyê ke mîna dojehê mîna cehennemê me derbas kir em hîn jî derbas dikin. Ji xemsariya dewleta Tirk ji bêxemiya rejîma Erdogan bi hezaran mirovê ku dikaribû bihata xelaskirin mixabin nehatin xelaskirin. Wekî perçekî vê civakê hunermendên gelê me jî hunermendên gelê Tirkiye jî ê Sûriye jî di vê pêvajoya krîtîk de berî dewletan berî rejîmên dewletê xwe ketin nav liv û tevgerê. Pêşî em ê hinekî ji devê wan û ji çavê wan li va saetê krîtîk binerin. عمل سمسورنا أنا من نافذ نافا سمسورنا نافذنا قط على كاريا قلت بيجي ولا جالية دولة رتنا هذا بالين بدر قلت خابتنا حمل مستكا أخوا بدل أخوا هاتنا بدأ بإرادة أخوا وند بيننا السر بنائي أنا أبينا شش عقد بيد دقة بدنا قالك دبن انقاذ دهنا ام قواب طرفات قوام تكون قوم بقي جنوا ادي قوتين سنه عتاد درك يعني حوت ام بيردجيشن هفالي مقت نارازن خوتنا جمره خوارنتنا نكارن يعني عم بهما دقائق جمره مهمه جرينجا يعني اسقازم حموها فعلا بقي جنما يعني بدري مثلا نهينا هم جباتمان هاتنه نسیت هاتنه نه مازوت هیا نه دولت هیا هم شوا حالیکاری دخوازن حتی هم نه چی دست محاکمه کریه اما نو هیچی چی دست هوا ورنه بکنه همه چور رو نورن دپرم بو اما هوته اما گی یعنی گیسی بلن یکیلی کسی تنه هشت مریم ما هاو ما دیدیه درخص چور مو اول اجا ام زانینگه سیت زانینگه باطمانه خاندکارن دموکراسی امانت نبیدید ساعت 8 نهار مترك بالا كرونين كاريه جبو خوارنه جبو بخارنه جبو استفي جبو بتانيا مربب يا حوجدار مربب جينوان يعني هم جبو يكون غازب بخبتن يكون كانن ورن برا بلا لورا معزمات حوجداري برزيده ونال كاري بكن ويقال كي باش به و يا اللي كانوا كن دست خوش يكون كار من ورا جي خو بكن امنها لبازار جغا مرشنه وروش لفر قتنا باشه هما بيجا اواهيه كسر كفره كي نمايه هدي علي كاريجي كوم دبن لجا علي كاريه ودتر علي كاريه فيزيكي لازمه دلدارين بازار جغا لازم يعني بالسدان دوسل سيست چارت بنست كشين حال وربه ترناكه ام بانك دكن حمو کسین کوکاری بن گنجاون ورن دما سفربریه کردستانیه. هوا اموک دلداری جوانه در هاتای و رد کردن جیکو ارتجلی چیبوی و کسی کو دخوازن نخوابگین جه ارتجی ماسین کریزی جدا هنه کارو خوابگینی نوی و کن نکاربن ورن جه کولی ماین حقیق تشتكي كوبك هي وام بند الكاريا وحميانا باطمان تمسن وباطمان يعني صحنه جبو ارتحاج جبو دبرمه بقى الكاريا بنهدي حتى الساعات بنجاود كارن ورن يكسك درجه كورس مركزي الكاريا خبينن وام جبري بشينن Her çiqas navenda vê erdhejê Bakurê Kurdistanê be bajarê Mereşê bijî bandor li gelek bajaran kir. Gihîşt heta Rojavayê Kurdistanê û bajarê Sûriye jî. û çawa ku li Tirkiye rejîma Erdogan di gelek hêladê pêşî li alîkariyê hewldanê alîkariyê weke Partiya Gelan HDP û Saziyên Sivîl girt
لسوریه و روجاوای کردستان جی به تایبەتی هەرێمێن کو دبن داگیرکریە چەتەیان دەنێ و دبن باندۆرە ترکیە دەنێ دیسا رێ نەدان کو رێڤەبریە خۆسەر ئالیکاریە بگینەوە دەرا. نەها divê derbarê de me dîsa li Rojavayê Kurdistanê ji çend heb hunermendên Rojava derbarê va rojên krîtîk de fikr û ramanê wan pirsîn em ê li wan guhdar bikin. Ji bo tevayî gelê me va deriya heyva sor a Kurdistanê de deriya saziyên alaqedar de em bikarin di aliyên madî manewî de bikarin alîkar bibin ji bo gelê me. Bi taybet va adheja ji bo zirarkirina va insanên heyî em wekî karekî wijdanî axlaqî li ser milê xwe dibînin li ku derê dibin bila em bibin em bikarbin alîkar bibin. Bi taybet di aliyê madî de em bikarbin em nekevna gufleta dewletên heyî de wekî dewleta Tirk û dewleta Sûrî. Va di encamên wiha de ji bo xwe wekî siyaset didin meşandin dewletên navdetewî va rêyên heyî sînor werin vekirin ta ku alîkarî bike gelê me. Herî dawî ji bo gelê xwe em sersaqî dixwazin em dibêjin bila serê we saq be ji bo birîndara jî derbasî be سلامتی به شفا عاجز خوازم. ایرو ام و هنرمندین روجاوای کردستانی وانگازی دکن شبو همو ولات پاریزان همو گلی خوی ولات پاریز و ایرو ام به هفره به معنوی به مادی ام به هفره آلیکاریا گلی خوی روجاوا لی باکوری کردستانی بکن. نها سیاستا آکبیا کنها دمشینه جبو و آلیکاری گوش دروتن و جمع خود سکنینه تا آلیکاری نادیوا و همان دمیدشی حکومت سوریه بیتشتی بکن. جبو بیایی که ام آلیکاری بکن جبو گلی خوی روش آبا بتایبت یه باکور و ام بکاربن بکن دسته هیوا سورا آ کردی ده و او وی واجبی دراده بین. بنابه هنرمندی روجاوا منگوازی آمه هر چاپرچه کردستانی و یه دولتی نام نتویر هیا. جبر گو راستی جی افچان روش اب عدهج گل باکور کردستانی و سوریه هات چکرن روشک پر نواج بو مانگوازی آمه گو چه هیوا سورا کردی گل هر دره گل ها جی خود گرن خود بگینه چه مادی چه معنوی خودی گلی خود درکه جبر راستی جی اب شخوب تایبت جبو اب شر گل روش آوا اب 10 سال دبن de êrişê dagirkerî ê dewleta Tirk dene ji bo wê jî em dibînin rewşek pir xerab dene. Dawî dijî em dibêjin em sersaxiyê ji malbatê ê bûniha jiyana xwe ji dest daye û em şîfayek acîl ji bo ê xwe birîndar dixwazin. Temaşevanên hêja li hember vê felaketa mezin vîjdanê civakê hunermend li her derê rabûn ser niga bi peyamê xwe bi hewldanên xwe. Hinek ji wan jî hunermendên Kurd ên li Ewropa bûn. Ji saeta pêşî û vir ve hunermendên Ewropa ji bona komkirina alîkariyê ji bona sewq û îdarekirina piştgiriyê ketin nava liv û tevgerê bi peyamên xwe bi xebatên xwe bal kişandin ser vê felaketa mezin û xwestin vîjdanê raya giştî û vîjdanê civakê rakin ser niga. Niha em ê peyamên hunermendên Ewropa temaşe bikin. car carna gotin têr nayê ku mirov xwe îfade bike an jî hestê dilê xwe bîne ziman parve bike. Dilê me digrî û dêşê sed heyf û mixabin qeza û bela pêsira gelê me bernade. Carekê din dîsa karesetekî mezin erdhejekî mezin di serê gelê me ra derbas bû. Bi hezara însanê me jiyana xwe ji destan û bi hezara zarok, jin, cîwan, dêw bav di binê enkazê da mane bi qêrîn û hawarin. Banga me ji gelê me, rica me ji gelê me ew e werin em bi hevra bi rihekî seferberî li Ewropa di riya heyva sor û roja sor da li Bakurê Kurdistan, Rojavayê Kurdistan û li Tirkiyeyê jî di riya sazî û dezgehên xwe da em destê hevkariyê, biratiyê û welatparêziyê ji her demê bêtir em dirêjî gelê xwe bikin. Diger silav û rêzên taybet. Welatparêzên hêja. Saet 4 û
بازدق روژا 6 ماه 2023 گلی مل باکر و روژاوای کردستانی لسر ارتحجه که بو هزار جان خوارن جان خواهش خواه بکرن. ام دزانم که دوی چلی جوستانی ده گلی ما یه پریشان لکولانان نه کن نه تشتکی بو وانگرن بکهیه. لأوروپایی ام نبیشن کو ام نکارن تشتکی بکن. هیبا سورا کردستان روژا سور و همو سازیه ما یم کو دسته آلیکاریه دیریج دکن ورن ام جی ببن پاریک جوی آلیکاریه. چیزی دسته ما تی بلا نبیشن هندکن نبیشه تیری ناکی. ام ببن آلیکار جبوی گلی خواه کو ده بن وی زورایی ده دوی چلی زوستانی ده لکولانان مایه. ام آلیکاریه بکن. لولات و لترکیه دیسا سازیه مهنه پارتیین ما یم کو خودی لگلی خودر دکفن هنه ام لوی دری جه خواب بگرن نوای آلیکاریه ده جه خواب بگرن و ام گلی خواب بتنی نهیلن. ورن ام به هفدور وی برینا کو خوازای لمکر به هفدور ام وی برینه درمان بکن. ولاتین هیجا وقتی زانین ولاتی مد بن کارساته کی گله کی مزن ده زور مخابه. بری هر تشتی او کسی کو دوی کارساته ده جیان خوش دستانه ji xweda dilovani ji bo wan hêvî dikim cihê wan bihişt be. Ji bo malbatan sebr û aramî hêvî dikim berî her tiştî û serê malbatan sağ be, serê gelê me sağ be. Wekî din wek mirov wek însan kî li kê derê di çi rewşê de bi çi awayî dibe bila bibe ji bo alîkarî divê xweşûn vanede. Saziyên me hene divê em saziyên xwe re bikevin têkelî. Wekî hûn jî dizanin سازی اما هیوا سورا کردستان جبو آلیکاری لهر دری هیا لهر دوری هیا تیکلیا به هیوا سورا جی گلک حسانه نه زحمته دبی چش دستی ما حاج دستی که چهات آلیکاری خواه دبن سیوانا هیوا سور دا کن بکن بوی بیرو باوریه دبیجم در باسی به ولاتیم گلی می ولات پاریس حمود دوستین گلین کردین برومت ایرو روش کاراساتا بسر گلی مده هاتیا هر کس جه هایدر و آگه داره. امش گلی خوی برومت داخواز و هیوی ما که دست آلیکاری دریجی براین خوب بکن. و کند زانن داگر کرین گلی کرد و کردستانی در روژه هان کاراسات جی که دا گلی کرد جهر تشتی به پارد هیلن. هیوی داخوازین ما که گلی کرد دم بری دمه دست خو جبو براین خو دریج بکن و هم هر کس برین خو به دست خو بپیچن. جبوه که جی ایرو روش روژا خودی درکتنه در وی هر فکر و ایدولوژی که ایرو پیوستی آمه به مروواهی و به کردونه هیا. بطایبتی کردن لأوروپا امدکارن دریا هیوا سورا کردستانی دا آریکارین قوی کن بکن و جبو ولاد بشینن دا که او کسین دوی زوستانا سار و سرده لبر هوای سار وان کسی که برینی وان کورن عزیزی خوش دزدانه اگر قطره یک جبه جوی بحر خما ام بکارن خودی لیوان در کون دره هیوا سورا کردستانی دا ورن ام همون به یک دل به یک دست به یک هست آریکاری خواه کن بکن و بشینن جبو گلی خواه لولات خواه سلاو و ریز ام هنرمن مموزین بوتانی بانگوازیا ما جبو ارتهجا الولات چه بیه بله ام جی بانگوازیا خوش گلی خود کن و او روژا خمگین براستی جی ام دست بدن هف جبو ارتجال ولات ما چی بویه ام تبدا آلیکاری بدن هیوا سورا کردستان و ام گلی خود تنه نهلند وان روژین ایش و گری راستی جی ام گلک دل بخمگینن و هیوا سورا کردستان جبیر نکن ام سرساغیش گلی خود تبات کن و داخوازم اوه ون آلیکاریا خود تبا بکن مرحبا هبالنو بری هر تشتی سری گلی مسابه جبرینی بریندارا را شفا خیرید خازم صبر و تعمل جوان مالباتا را خازم بانگا مل 4 پرچه کردستانه وره به هبرا ام دست بدن هبدو ام آلیکاری تو بکن بگه هنن وان مغدور خواه بلکی برینه وان به هنکی بجی ام کو بکن لی دلی مل جمعیه دلی کردا گلک برینه او ده ها چو برینه وان کور بون
وره ام بان برینه خود دیسا بدست خود درمان بکن ام آلیکاریه تو بکن لرای هیوا سور ام بگیجنن وان مغدوره خواه او دبنه سر و سرمای و تیپی و باگو زیدا لی ام با آلیکاریا خواه هنکی وانگر بکن gelek insanên me niha mağdurin li derin gelek insanê me jî hêşta dibinê bloka dane. Bi rêya Hêvasora Kurdistan hûn dikarin tevlîbûnê xwe bikin û bi wî şêwazî tevlî bibin. Hêvasora Kurdistan li benda alîkariyê we ye. Em li serî de kesên ku jiyana xwejdestan e ji malbatên wan re sersaxî dixwazin û êşa wan parve dikin û kesên birîndar re jî em şîfaya xêrê dixwazin. Weke hûn zanin niha gelek kes li derve bin sermayê de dibin baran û berfê de li benda alîkariyê ne. Bangawaziya me ji bo hemû gelê me, ji bo hemû kesên ku ji xwe re dibêjin xwedî vicdanin, roj roja hevdû xwedî derketinê ye, roj roja ku em birînê hevdû derman bikin. Hêvasora Kurdistan ji bo erdhêjê kampanyaya alîkariyê daye dest pê kirin. Diviyarê de gerek em vê kampanyayê xwedî derkevin, em ji hevdû alîkariya xwe kêm nekin, em piştgirî bidin hev, em hevdû xwedî derkevin. Bangawaziya me taybetî ji gelê me ye ku Ewropa dijîn û wê Bakurê Kurdistanê bi tevahî şert û mercê me çi bin, em li gor şert û mercê xwe alîkariyê xwe ji bo gelê xwe kêm nekin. Li welatê me erdhejekî gelek xeter çêbû. Mixabin divê erdhejê de pir jî însanê me jiyana xwe ji dest dan bi hezaran jî birîndar hene. Ez dibêjim serê gelê me sax be, serê me sax be, ji birîndaran jî şifa dixwazin. Rêja me ji gelê me alîkariyên xwe bila tenê li ser saziya me Hêvasora Kurdistanê re bikin. Da ku alîkariyê ku em dikin bila bigîjin ciyê xwe. Gelê me îro bi rastî jî gelekî zor û zehmetî de dervan e, zivistan e, sar e, zûrfekî gelekî giran e. Hîn em nizanin çi qas miriyê me hene, çi qas birîndarê me hene, sêvî setine zelal e. Alîkariyekê dike vê ser milê me çi ye, aboriya me jî biriya saziyên me wekê her car biriya saziya Hêvasor em ê jê re amade bin. Heval no îro ji me tê xwastin alîkarî em jê re amade bin biriya saziya xwe Hêvasor em destê xwe dirêj bikin ji bo civaka xwe ji bo miletê xwe.